Pushtina Kolbereki Meriwani ji Ali Tawankaran regime, be li sersinore tete Kolbereki, binave Amingardi, li sersinore tete, bi gulein rast en Tawankaran regime hate kushtin. Ev zevijiye u bave duzarokambu. Hervisa Kolbereki din Azat Kaderi li sinore hengse jaliye parezge habbanaye ji aliye dagirkeren Kurdistane ve bi girani birindarbu, u ev shandin nexweşkhane yasine. Li nuçe eke din cihatzanin ku iro li sinore hengazale bane Kolbereki dine binave Azat Kaderi ji aliye rejima dagirker a Komara İslamiya Irane ve bi girani birindarbu.